Kublai Pi Barok Shakatup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentah Kesengi Kilong. KM Book Keseng HSPDP Ha Umsning Kathem Viboy. Watla Kesorkar Kala Set Kulut Kishkor Ngin Yai Tit Jingkang. Palat Khat Pra Klur Tingka La Yokem Na Udrok Hakisau Benai Meghalaya. Bat Ngat Saumut Kisubanong Kayi Drok Hatersim Kipulit Anti-Narcotic Task Force. But mintangin pa siya Khubor bakam benya. Katba ke election siya kaying darbar tauan ka Jylla hau arjar arpulai kalanang jan ka party Hill State People's Democratic Party HSPDP umsning constituency kala KM Book bat kalanang klan syuk hakini kisngi habalawan ban penyeso da buns pangut kinongelam bahakmat jang ka party NPP na umsning constituency. Kini kinongelam ki balarung hakaseng HSPDP ki kentup uba Ribok Karpran President Youth Wing uba Dondor Marbanyang Organizing Secretary uba Tarsan Nongse Working President SP Nongbet Treasurer lembat ki spangut kinong kersyan jongki. Syuk ka jingnang klan jong kaseng HSPDP kala penyok bor bat penyok mensim yu kurtong jong kaseng uba Primson Makdo. Ya kita ki belawan penyeso la pediang burom ha ka jingelang balalong mentah kesengi ka arpulai terik unailur da u Presiden Rangba jong kaseng HSPDP uba KP Pangyang ha ka jingdon ringkat uba Primson Makdo kertong ka HSPDP na umsning constituency uba PB Shillong Presiden HSPDP Ribhoy District uba Martel Mukim MLA berim ka HSPDP na Maukenro constituency bat kinongkit kam jong kaseng lembat kipat nyong kersyan jong ka HSPDP. Hakatay kasngi layo ru ban play ko history kam jong kaseng kabadon hakasnong jarasi. Ngayon baka HSPDP kalong ka party Khubor Na Ka Jylla Meghalaya. Marka mo itong yakasangkin bahari na itong katumon niyen yakari ngayon na yabaro habang itong bahari na itong katumon kadai tang ka parti sing kepala orang hari yang kampung ngayon yapi kiba dia donang bani bati bangsin don kiba snap ya kan ka social media ngayon yapi balabiet ya ka jelabat ya ka ri ka pain kitongi snow ha banyak kersan manpai mat sa HSPDP manpai na onda ni nama sibor kisnan Hawang nganuna ya roy kapal haswa ka eleksyon roy kinong mikmat roy kinidar par mga mabi kinong Ubabu Babit Dor Hujan, Assistant Finance Secretary Jangka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association, haka arpulai terik unailur arjar arpuar, habay krench kelat patai Khubor, haka jaka bekisyong kelan mengor hakmat umot kiang nangba hajan Civil Hospital Shillong, uloong, bawatlah ke sorkar ke loong bakajingkangi kinong hikai kontrak kan omplesyu, henrengi kinong hikai ngindang yai beteng ye kejingi ki jengi, bat ngindang beteng bantit jingkangi ke sorkar Jylla bakan tung kambiang ya pras pangut kinong hikai kontrak lani bakan tau na kebenta jengi de kiwei pat kilat. Syuk ubabu hujan uloong bahai kini kita yau banwan ngin satho biang da kejing tho sya Menteri Rangba ukonrat ke sangma, Menteri Kapuli Putih uba lakmen remboi bantung kambiang yengi. Bat ngin tho ru syaulat ka Jylla ka Meghalaya bo untuk larlang yakani kejing kenduk mau siang jengi. Ladai yakani kejing tho jengi ka sorkar kadang le menti ngilapen kre ru ban tho sya ka Meghalaya Human Rights Commission ban yo yakarai ka bohok. Baiklah, nak betak kejing ke jengi ke bangingi dawa. Ini nama bangingi dei kinoi kai kontrak. Ajing sisa ngingi dei kinoi kai iba ila thung hi da ka sarkar hi amdei baka thung da ka managing committee kata kan itu we kumya ki di department kum ki SSA ane ad hoc bacia ki thung na banta ki thung na banta ka MC reyangi la thung direct be na ko ka department nanti ki SDC kata kan itu ba ni haban dawa ya kan ni ya ka bangi haban patpau ya ki cingle be keni kentat kam na banta ki ni yang jaga oi abai dei bat ni nak pekre menin kasi lah pekre ba ngin saliku ya ki sendisyon te kunta ngin sal step lecwa chief minister kunta ngin sa alku pil sa gubernur bat chief secretary te kunta ngin salik ki we di Department of Human Rights
Ha kejing kedua Director General of Police bat kinong thok khobor ha ka ar pulai teriku nailor uni urang ba du jengki pulit ula ai kejing ken ya kejing tre jengki pertong pulit ha ka jela barok kawai ha kisau benai balala. Uni urang ba du ki pulit ula ong bah kini kisau benai la yo ban kem lai point nripu ar kilo udrok heroin 1,000 sanspa kilo u ganja shispa san program opium shispa 1,000 bilor kadawai jerho khatwei hajar khandai spa ar kuli kadawai amphetamines. Kini baro lada kenlang kador kamur kan poisyaka khatpra point lai pulai klur tingka. Ulo ongru bakajing tu iki tuk-tuk bat kiskuti ke jurbha ha Shillong bat dura. Layo ban kem riu huwe ngut kinong tu kali arsyaka bat lapin rung mukot duma kendai pau persya ikini kinong tu. Layo biang hadu shispa sau huwe ki tuk-tuk bala syak tu hakini kisau benai bala la ulo ong. We have also recovered 1 arm and few rounds of ammunition and dagger. Our cash recovery total from the drug traffickers as on today till today for last 4 months stands 24.22 lakh. 24,22,311 rupees to be exact. Covered these drugs and registered 48 number of cases during last 4 months. And we have arrested 134 accused during last 4 months. Out of these 134, 125 are male and 9 are female. Out of these 134 accused, 123 accused belongs to Meghalaya state and 11 accused belongs to outside Meghalaya, mainly Assam, Manipur and Arunachal. This indicates that the drug traffickers are working as interstate gang. Kathama ban rat ding khong ni kinong khai drug ha Meghalaya kala nang seiso haba ka anti narcotic task force kala yok kem minta ka sngi ka arpulai teriku nailor saungut kinong khai drug laingut ki shinrang bat kui ka kenthai. Kitiar bala yok kudrop na kini ki saungut ki kenthop arp santli ki jingbu sabon ki bala thep de ki drug ki ba ka jingkhia baro kalong lai spa khat khandai point khat new gram udrok heroin khat sau point arpu sau gram ukinja nyotli ki mobile phone kapisa sau lok san phajar praspa lai photingka but kawe ka kali wagonar ka badon new registration number ML not sau C iwain riu san khandai ki pulit ki lapenrung mukot dumai kini ki saungut ki subanong khai drug but ki jing thoket kidang ya chaprang. Bat dak itu ki khobor ngila poi syakabakun tat hadu pengindai syambiang kublai shibon.